Što napraviti kad se dijete brzo umara od učenja i gubi koncentraciju? Inače, ovo je savjet super učenja i mail koji šaljem pa često i češće nego jednom tjedno roditeljima. Pa idemo sad pročitati ovaj e-mail, a onda ću malo detaljnije ući u cijelu ovu priču. Savjet super učenja za ovaj problem je puno kratkih odmora. Na svakih pola sata učenja neka dijete odmara 5 minuta. Zašto? Jer je znanstveno dokazano da koncentracija naglo pada nakon otprilike 25 do 30 minuta fokusiranog rada. Ako dijete ne uzme odmor, nastavit će učenje s minimalnom koncentracijom. To onda vodi do letenja misli, frustracija i odustajanja. Učenje uz kratke odmore će održati koncentraciju i pomoći djetetu da uči dulje vremena. Eto, to je savjet u manje od minute. Idemo mi malo ući u ovu tematiku i proširiti ovaj savjet. Nekako je obrnuto od onoga što većina radi ili protuintuitivno da za kvalitetno učenje treba uzimati što više odmora. Nekako bi mislili, ne, sjedni, radi, pa možda nakon sat vremena uzmeš neki kratki odmor ili neki čak i dulje. I neki to mogu, neki imaju više koncentracije, neki manje, ali generalno za obje skupine djece, pa čak i odraslih, je bolje uzimati odmore. I ovo s odmorima o čemu pričam, nisam izmislio ja, zove se Pomodoro tehnika i jako je popularna već pa nekoliko desetljeća. Izmislio je jedan gospodin pod imenom Francesco Cirillo, mislim da još 80. godina prošlog stoljeća, tako da nije novitet, ali super pomaže. I čak i dobra stvar da iza toga postoje neka istraživanja koja baš pokazuju lijep graf kako krenemo sa koncentracijom, imamo je koliko je imamo, i baš oko te 25-30 minute ona naglo padne. I onda kad dijete ne uzme odmor, nego nastavi učiti recimo sat vremena, pa preko pola sata zapravo uči uz minimum koncentracije. Onda tu dolazi lete misli i muha na zidu je zanimljivije od knjige. I najgore, kad se i trudimo čitati i učiti, jednostavno ne ulazi u glavu. A najjednostavnije rješenje, uzmi čovječe pauzu. Otprilike svakih 25 do 30 minuta jedna 5-minutna pauza. Nakon 4 takva ciklusa, 4. pauza nije više 5 minuta, nego 20 i opet vrtimo to u krug. Znači, sve isto, učimo kako smo i do sada učili, nadam se sa dobrim metodama učenja kakve tu promoviramo, ali svakih 25 minuta odmor. To je čitava filozofija. I sad ljudi kad spominju tu Pomodoro tehniku, najčešće spomenu, koncentracija održat će se na duge staze, jer taman kad bi pala nakon tih 25 minuta, mi uzmemo pauzu, pa onda održimo tu koncentraciju, malo se odmorimo, vratimo se onda opet i opet. Da, koncentracija je tu glavna stvar. Ali postoje još dva razloga zašto je ova tehnika super za učenje, a nekako ne vidim da se spominje ni po videima, ni po člancima na internetu, pa ajmo ući u to. Znači, glavni razlog prvi, koncentracija. Drugi razlog, motivacija. Ili bolje rečeno, da se dijete lakše pokrene s učenjem. Kako, zašto? Pa šta je lakše? Hej, moraš učiti sad 2 sata, 4 sata, ili je lakše kad kažemo, pa ajde, idi kreni sa ovih 25 minuta pa ćemo vidjeti kako ide. Lakše zvuči, 25 minuta nije ništa puno, ništa strašno, a najteže je krenuti. I onda jednom kad se krene, lako se nekako zarola čitava ta situacija. Znači, motivacija ili olakšavanje početka učenja je drugi razlog zašto ju treba koristiti, zašto ju preporučam. Niko ne treba koristiti ako neće, ali preporučam. I treći razlog, bolje razumijevanje i bolje pamćenje gradiva. Kako sad to? Pa lijepo, ako mi sad učimo 25 minuta fokusirano, još pogotovo ako je neka teška opširna lekcija, jako puno informacija smo pokušali ubaciti u glavu. I sad, ako ne uzmemo odmor, što se događa? Pa idemo još informacija, još opširnije, još teže ubaciti u glavu, a imamo već ovu hrpu informacija. Onda se to jednostavno baca kao sve na neku hrpu. Ako dijete, ili odrasla osoba čak, ali ako dijete uzme odmor, u tih 5 minuta odmora, dok bilo što drugo radimo, mozak u pozadini nastavlja s onim zadatkom od prije i možemo to zamisliti kao da slaže informacije u ladice. Ili što volimo reći, da se slegne. I onda u tih 5 minuta dok dijete, otiđe prošetat na WC, po vodu, prolistat po mobitelu čak, mozak je posložio informacije. Kad se vratimo, to nije više ona jedna ogromna hrpa svega, nego se slegnulo i sad može lakše upijati novo znanje, novo gradivo. Bez toga samo nabacujemo na istu hrpu. Dakle,
Dakle, to je treći razlog zašto je ova metoda fenomenalna i zašto ju preporučujem. Bolje pamćenje, bolje razumijevanje, jer jednostavno mozak imao vremena sve informacije procesuirati i lakše će prihvatiti neke druge informacije. Ono što moram napomenuti, Pomodoro ili ovih 25 plus 5 nije tehnika učenja. To je tehnika ili način organizacije učenja. Dakle, ova tehnika nam ne govori što da radimo u tih 25 minuta. To ćemo pokriti u nekom drugom savjetu i pokrivam na radionicama i mentorstvu. Ali Pomodoro nam govori kako se organizirati. To je to. 5 minuta odmara, 25 minuta radi, vrti to u krug koliko god ćeš učiti. Što raditi u tih 25 minuta? Pa poželjno bi bilo koristiti neke aktivne metode učenja, što manje čitanja, što više nekih drugih pametnijih stvari, ali o tome nekom drugom zgodom. To je to. Vidimo se u sljedećem savjetu super učenja.